Yang akin din! Ay, yung madaling di graduation na giti ubing manang. Ay, wan gayam. Agraduar mo ti anak mo anya. Ay, won. Kasi namot agradwar mo tan iti grade 6 di anak ko. Nasaya at ano kasta? Di anak ngay ni si Mang. Agraduar mo tlaan. Ay, won classmate di anak ko na. Kasta ay manang. Won gayam. Into no Sabadaw, umayak tuman iji salon mo. Dalo samman da iti kuko. Ay, katuna manang. Umay kanto. Tanay, nakababain mo ti agmarcha iji stage asaan anak ka maanikyur. Ay, nakababain laki de. Anya laki din manang. Anya laki din manang. San abali Ta once in a blue moon mo it nagpadalos ka. No dala okasyon napapanam. Unmat kit di Ala, orahin ka doon sa Sabado manang. Kabarbaro mo day takawos sa ginatang mo bakit? Ay, katuna lakay. Daytoy akawas ti usarak no graduation ti anak ta. Ha? Kit, apay siya. San ka agim matang ti para kanya? Saan ang lakay? Anya lakit din. Ado mat kay pulong mo indulin ko di cabinet. Isulatan ti usaraman eh. Wah! Anya? Kit ti anak tangay. Ada ka di ginatang mo aparaking ko ana. Ha? Ay, kwa. Awan pa'y lakay. Igatangaklatan into no Sabadaw. Nulunis pa'y lang mo ti graduation da. Ala, sigurado mamay gatangam ni Winnie Igatangam iti formal nga usaran na. Wan ka di lakay. Nalakit din. Nakasukat ka man ay, papanam. Ay, ada na patag apagnak. Ado ti marami dito balay bakay. Ti laki din, papanam. Anya ati lang nga ibagbagam mo. Napatag day ko nakmod. Papanam ngamin ay Ay, basta. Napatag. Naimbagak ang napatag. Anya? Mala, makaamukan tong nagluto iti pangaldawan nyo iti anak ta. Ang mga numamalamanak iti papanak. Ay, nagbarang. Pumanag na kasi mang. Papanamay Mapanak man iti salon ni Mari ising tata. Ha? Mapanak agpariband. Ha? Agpariban ka ko na. Ay, sana all nga ron. Ano kasta? Aywan umadanin ti graduation ti anak ko. Iso anas kan presentable ka umuli iti stage mo't anya lakit din wah. Anya? Ay, kadwan aday. Ay, iwan kayan. Apay nga iyayan ni ising di papanam. San nga iyayan ni Rose? Jacket iti tata. Nakangingin na ti bayad ti panagriban na. Ngamsaan mo't pintas. Anya? One month. Naimbag pa dyan ni Rose at nalaklaka. Malain na kong tata. Ada mo, tinatgada ba kay? Apay, saan ka mapan gumatang iti kawas mo nga o saramin tong graduation ti anak ta? Ha? Nahala mo, ti suldok iti 15 days kay. Mabali mo pa yun, ti mapan agparipan no kaya amaw. Ay na, saanan lakay. Indak tulangan agpadalos iti kukuk kini Rose into no Sabadaw. Ay, unang arad no, isuti ko ng bakay. Gumatang tulangan iti formal nga usaran ti anak ta. Siyak, oray saanan lakay. Adamot ti blouse ko nga inusar ko iti kasar ni Dayan. Dahil latan ti usaran. Mabali mo ti gumatang iti baro bakay. Ay saanan. Ayos lang dayjay, tamaminsan ko lang mo't kayo nusar. Tinapatag, kat ti formal nga usaran ti anak ta, kanti sandal na. Ay, una. Maipadalos ko lang ti kukok, ay ayusan lakay, anya laki din. Ning, nakapariban ka, si ma'am? Ay katuan alakay. Saan lang arriban? No di kat naka-highlights pa ako naman. Katibalo ti anak tangay, nakagatang ka kaday. Ha? Ay, wan gaya man niya. Sana bali, gumatang akto intun bigat lakay, mapanak ili. Anya? Ay, unay kamot to. Imbis nga iso kumati unang. Ngam saan mo, taday ta pa nagpariban mo mati unang.
Ang mga nusan ka pa nakagatang iti sandal nga usar na. Kasla sandal mo lang mo, jay ginatang mo, nakita ka jay kusina. Anya lakit din, anya lakay. Gumatang akton inton bigat wa. Siguradong lang ha. Wa! Ay wow! Nagpintas mo tanday ta buhok mo si Mang? Dandan hindi ka pa'y nailasin ka po iti buhok mo. Ha? Ay, sikapit gawin Minda! Relax! Ako lang to! Anya laki din. Ha? Nagpintas ni buhok ko niya. Nariban ka naka-highlights pa ko naman. Un nga raw. Apay si Kangay, saan ka ama pa nagpariban? Ay saanan. Inaklag pa dalos iti kukuk ijayan ni Rose. Anya? Kahit mo asawan, kastanan na itabok mo ngagmarchay di stage. Katuan ti importante kat agdigusak. Ag shampoo kan ag cream silkak. Anya, ay na yan Minda. Di ka na mabain nga umulay di stage akas na tilangam. Ay, nakababain mo't Ibain na kalaki ti anak mo nukwa. Anya, ay saan mo't? Proud lat ti anak ko kanyak. Uray saan abaro ti kawas ko amang imartsakan ko ana. Abay, saan adito tinapan nagparibandan ni si Mang itibuok na? Ha? Saan mo manang? Apay nakapariban ayan. Katuwag, nasabat ko nga ron itay pa umayak ditoy. Nakariban ka naka-highlights pa itibuok na. Dandan ni Jack nga ron na ilasin. Ni, saan mo dito timayan na? Siguro, napanidyayan ti salon ni Ising, manang. Aywan, bisprin na dayjay kat. Di na kayat dito'y takas ak ngagsingir. Ijay nga minayan ni Ising, mabalin ng utangan, di pa nagpariban na itibuk na. Kastaya? Un manang. Mala, rugya mo na dalusan na iti kukuk tapno malpasan. Ay kat na. Ay un gayam, ang mga nukayat mo mangeriban ko tibuk mo, manang. Ay na, saanan? Isunto pa'y abay payadak. Umdasan na dalusam lang ti kukuk. Kulayam iti red o stone. Tinapatag, formal ti bado na day anak ko. Kung nakasandal iti baro mayatan. Sa bagay mo't kidi amanang. Ay bay amon day tariband-riband. Adamot kiti pagbayad ko ano bilang lang. Saan pa'y mo't nga iso ti priority. Aday ta, nalpasin na nadalos ko ti kukumanang. Nakulayak pa yun iti red ako na. Ay agyaman akunay Manungay ti bayadakken ka. Ay naman na, nga laki din. Bay amon, regalo kong day taking ka ita graduation ti anak mo. Ay hindi, agyaman nga ron thank you talaga. Di pagbayad mo kanyak manang, inayan mo lot na paggatang iti kasapulan di anak mo, inton Monday. Ay na, agyaman talaga kan ka. Nagasatak taada anak iti gayam makaskan ka. Anya laki din na aya manang. Basit abang nagdayta. Ala, panawan ka pa'y nga ron Taynak man iti paggatangan iti formal dress. Igatangak ti anak ko. Kastamot ti sandal nga usaran na. Ay, una manang. Napatpatag nga agpaiso ti anak apag formalan. Nagala sa kitaan, no nakariban ti nanang, kinbaro amin nakawis na, ngam saan mo ti anak na, anya laki din. Hey, one mo't Ay, umayak to man manang. Umay kay tubuyaan. Kin siya kung timang picture to kada kayo. Oh my gosh! Nagmayad mo tinday takawis mo, si Mang. Wow! Nakapariban ka pa eh. Naka-highlights ka pa eh. Apay just aya. Ha? Tapno, presentable mo't Anya? May presentable kapag nalalaman ha? Ha? Kita man day talangam, kundi social ka man, ngam di anak mo, daan ti bado na piman, daan pa ti sandal na, kapunggos ka lang, itibok na. Anya? Ay na, saan mo't anakis ti agpapintas, tapno presentable ako na. Ngam no kwa, iraman mo kumamot, di anak mo, nakapariban ka, ngam di dress na, di anak mo, makikita pa yung adabot tao, iyalikodan na, niya laki din.
Anya? Presentable ka nga ina, ngam di anak mo, mababain ka po iti suot na. Kita man, amin nakakadwa na nga graduan. Kit nagmamayat, ti kawusda, nagpipintas. Isun sa lang, tinidumduma. Di ka lang naasyan, iti anak mo man. Kunamat ka no, sino dayjay a bakla? Ay, bakla gawan it-itsura na. Anya, apay akas tamot yung tisasawan. Ado tinakangag itimbaga na ita, hindi ka ado titatao. Anya, Ammo, iso anak ko na dayjay, kapulang ititimangkan nga apan na kanya. bakit? Pakibiyangan na amin ang makita na. Manakibiyang ti awanan bain. Ay na, si Mang, no amirisam ang naimbag timbaga na king ka. Pudno. Anya? Pudno mga ming. Di ka lagbay na kundi presentable ka nga umuli di stage. Agasam man, nakariban ka, kas kada naka-highlights ka, nakasandal ka pa itinapintas. Ngam di anak ta, daan, ti impausar mo king kuana. Anya? Nagalas nga ugali ti inaday ta bakit? Kita man, kit mababain ti anak ta, gapo ta ison sa lag, tinidumduma ti kawus na kadakwada, naggraduar. Kwa? Kita ni Minda. Saan ang nakariban? Kansan abaro ti kawas na. Ngam formal ti kawas ti anak na. Nagpintas agitain bakay. Anya? Huwag nagpay siyaw. Apay da ya babae. Nakariban. Kan baro amin nakawas na. Ngam di anak na. Kasla pimpiman. Botaw pa yeda nakawas na. Di kalman. Wan nga rod tata. Ay, sapay binagaan ni Rose idikalman. Ay kat sigurado ang nasakit manan atin nakam na kan ni Raus. Ay, wan dayjay pa'y matikunayaw. Ngam podno mo timbaga ni Raus kaday. Di lang mabay na presentable ka nung nga umuli jay stage. Ngam di anak na. Mababain nga po iti kawas na. Wan nga rod tata. Ay, tabagbagak to, mano may ditaw. Ay, di yor aramidin day tatata. Sigurado agumura ka na kayaw. Ay, awan pa ikaw. Uray, guraan na. Tinapatag ka mabagbagak. Sana nasayata kita ti kasjay. Kundi porma tinaganak. Ngam saan na mo takitaan ti kawas ti anak na. Ay, lalaki din ngay. Hay, nasaya ata nagranata si Kaminda. Nay, apay gaya kasla makaung ungot kamot kanya. Ay, sana kasla. Makitkitam lang arudan, kasla ko ng pailaw. Aniya, pakibagamtuman kini Rose agayim mo. Nagsakit tinakam ko kunkwana. Gapoy tinaramin na kanya kaya kaduan ti tao. Ha? Kunamlan asino? Manakibiyang launay? Ay na, nung ata amirisam kiti na imbag da yung imbaganakan ka. Saan akas tangag saksakit tinakam mo? Anya? Pudno mo ti imbaganakan ka saan aya? Ha? Nukas jay nga men, unaan ti anak, sakbay akong di papintas. Kasla si kamot ng tinaggraduar iti kas jay alangam. Agasam man, nakapariban ka, nakamanicure ka, baro ti kawas mo. Ngam dya anak mo, ay pulos, daan amin nga impausar mo kan kuana. Anya? Saan apa nakibiyang dayjay si Mang? Ibagbaga na laang ti pudno. Isuna laang ata saan na anay lugar. Dayjay laang ti kamalina. Saan nga agsaksakit tinakam mo? Amirisam kit di anay imbag. Ay, agsaksakit tinakam na kini Rose. Idinto tapod no mo tinaibaga na kan kuana. Unay, hindi dyan babae. Di naka-amerisan na naimbang. Ada palaganas na agsakit tinakam naman. Isupay ah. Saan mo dadakis nagpapintas? Tama minsan lang, iti makataon na ako na. Ngamnukas jay. Ipada na kumama, ay anak na. Sana nakapimpintas, tananang saan dyan na. Ay unay nga. Day tangarod ti saan maawatan ni si Mang. Iso akas taunay ti sakit tinakam na kini Rose. Nakunana, ama nakibiyang kanuunay. Amo pa da dyan si Ma. Kasasangag pampanuno yun.
Ay katsakon ati imay dito balayaw si Mang. Ha? Nadamag ko ngamin, akas ta unay kano asakit tinakam mo kanya. Puno ka day. Anya? Nasakit kano tinakam mo. Gapoy tinay kay di na minsan di pagadalan. Ay kitsuri adi, no napasakitan ka ijay. Ngam puno mo't sanaya. Anya? Apo, ta proud na proud ka nga imuli jay stage. Gapo ta presentable ka ako na. Ngam jay anak mo mo't kat saan. Amom si Mang, sana dakis nagpapintas. Nang runa kat graduation kat nga ro ti anak mo. Ngam tinakis na, inununam mo ti bagim. Ngam di anak mo. Anya? Masyanak pa iti anak mo ako na. Gapo ta mababain, ngay sulaan ti na idumdum at ikawis na. Ngam si ka, presentable akong kunam. Anya laki di. Imbis nga agsakit tinakam mo kanya, amirisam ki di na imbang. Itaman pa yan ako ulimag ka, bakit? Ha? Sapay lang ko ma. Yung laki ulimag mo. Kit panagamiris mo patay. Imay ni ising itay. Awang ka. Agsingsingir. Agbayad ka kano iti utang mo king kuana. Ti panang riban na iti buhok mo. Ada kano pa'y balansim king kuana. Ha? Unay kit ayang aminin day tanga ugalim. Naimbag pa iti panagpariban mo. Tamayo tangan. Ngam ti usaran ti anak ta. Anusan na dagiti daan. Kit addamit ti gatang mo kuma. Ngam saan mo taday tabagim ti unam. Ala, huston lakay. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nasayaat nga ron no kasta ba kay? Nasayaat, tagsimpamit tin, day tagkilaw, apanunot mo. Sana kasta. Kaslasan tayo nga kakaruban o kasta. Anya? Lakay kan babakit tayon. Marami dyo pa lang amang loko iti padayo ataw. Anyaak, maag. Ha? Bakbakitan kan. Maramid mo pa lang ti mangyakar iti mohon. Lagawan mo ti napain mo. Sakit ibagam asana sikat ya kinaramay. Kal, saan mo ta talaga? Hasino kumangay? Halangan mo na sa bali ataw. Kitsika mo iti kaboundirek iti daga. Anya? Ay, no ti daduma tao. Kit kabaalam nga iyakar ti lipuspos na. Siyak saan? Uray lumakaya ka, sana ka malukaw. Kunak tubay. Ay, nyalaki day. Ay, nagtangsi. Ay, sana ka natangsay. Lablaban ko lang si Karbanga. Doray man nagkinasot ang usaw. Dahil ka ba iti paglaingam kay. Mangyakar iti muhon. Aramid mo na ita. Hindi pala, ano ti kapapa, may papan iti daga. Salbag ka kiday. Itay ka pa'y ngururayan kumare. Apay nga itakalaan. Kastaya, mare? 5 misin yung luto ka supas. Di ka malasumang putan. Ay, itayak pa rin mo rin balay, mare. Ngam nabayag anak lang ijay daya. Nagbuyak man iti nagaapa. Ha? Nagaapa? Wan, mare. Ni tataing gumot day jay kapapa ni antim mo na. Ha? Apay nanti muna ayang. Tinangag ko ariri ni tataing go. Inyakar ka no ni antim mo na jay muhon a boundary da iti daga. Anya? Ay, una yun nanti muna. Dahil ngamin di sana nasayahat nga ugali na kat. Iso ti paglaingan na di bakit. Iso nga uray antik. Hay, diyak kanunungan di kasi nga aramid na. Ay, wan ah. Adun, ti kinapapa na day jay. Gapulang iti kinalaing na, mangyakar iti muhon. Isumit din ako na ni Marilo, ring itay, manong. Nalabsan na kanu idang agap apa. Ay, talaga day diya, bakit? Idi pa'y lang, kasi dito ugali na. Kitwan mat. Nakababay yung laki di, kanitatayin ko. Makamuda mo't din Bayang, tasakto man ti mapan agpasensya kanitatayin ko no masangok. Ay, wala manong. Tani, nakababay na talaga day diyang aramid na. Sapay, ure kang mali na, kit ikalintugan na. Ay, huwag nga rod. Iso ti katatao na day diya, bakit? Isu asaan da kinawatan day di tatang. Gaputi kasjay nga ugali na.
tata, imayak, tanadamag ko ngamin ti panagapayaw kanyan ti muna, di na minsan ngal daw. Ha? Ay, wag. Nagapa kamay. Pinagsasawa ka. Heh. Ha? Nasingpeta, kurak. Ngam no kas na imutin na, ti aramidin na. Ay, malipatak ti agbalin na nasingpag. Mawatan kayo mo, tata. Iso nga imayak, ta siya ko nakaanakan na, ti agkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na, tata. Ha? Idi pa'y ngamin na kasi ito ugali ng timuna, tata. Iso asan, dangag kinawatan di tatang may. Ay, wag. Heh. Malagip ka. Akanayon na hindi agsinumbat. Nuapay mga minakas nito gali ni Antima. Naglaing agyakar itimuhon. Uwan nga ron, tata. Sapay uri inaramid na kit ilibak na. Day tangarod ka iti kagurgura. Iso pinagsasawa man latan. Pasensya no naglablabosa. Tatalagaan na kaungutakin ko na. Ay, hustumot kidi, tata. Baring no iso ti pagnakman na. Nagbarat ti panawan. Ngam adda kayo di sirok ti kayo anak katugaw, tata. Ay, wag. Adusak tagtugtugaw ditaw. Ta agsipsipot ang man. Agsipsipo. Wag. Agsipsipot ang kadag iti tattawa naglaing ang mangyakar itimuhon. Ayun ang tata. Tapno saan da makapaglibak no mapanat na kanyo nga isuda talaga. Uwan nga raw. Paglaingan dati aglibak. Nagalas akitaan ti bakit na naglaing aglibak. Ayun imbes nga isuda ko matipagwadan, ta isuda kit nga ron tinatataangan ngam saan mo. Iso nga uri na singpid na tao. Nukas kadakwada ti karuba. Ay awan na. Malipatan ti agsingsingpag. Kanyalaki na yun. Nalabsak mo ti tatay kung agtugtugaw di sirok ti kayo, mare. Ha? Kasta iya? Ay, ang mga nogsipsipot Iso nga ron tinakuna na kanyak. Siputan na kano, dagiti naglaing amang yakar iti mohon. Ay, gusto tapno masiputan na ni Antimona. Kit pagsasawan naman yan. Ay, mangibabain ni Anti. No apay mo't ngamin ay mare. Saan nga ta makontento iti adda-adagana? Ay, gamrod nga rod, mare. Iso ka na yun na nga agapaday di tatang mi, gapo iti kasta nga ramid na. Iso ti paglaingan na dayjay. Mangyakar iti mohon. Ay, pakawanam. Nasingpot kit di ani tatainggo ta pinagsasawan na laang. Ay, no sa bali lang nga tao. Ang mga no tinaso dati salbag abaka, tore lag kuripaspas. Ay, nyalaki di. Nalabsak kami nito nga da nakapaskil iti sango ti pisto. Ipaspasublat damay. Kasta ka di mano? Papanan ngay nga tan di sigod amang imanmanis iti dayji abar. Saan na napatag no papanan na. Tinapatag ingkaki di kita ay tapno awan pa ti mang sublat kit sublata mo nading ko. Un man nga ron mano. Alakit day nagpeles kan tingkan. Darasen. Amo mitakit ado dagiti aking kayat nga negosyo iti bar. Ay na, nakaragragsakan man kumare. Oh, apay kumare. I-share mo mat adi. Tapno naragsak ta adwa. Ay, kumamare. Naala nga min di baray di sentro. Di sigod ngay abar ni Manang Vilma. Oh, kasta ya? Ay, nawin mare. Naimbag ko na nanalabsan ni Manong ko, hindi na minsan nga aldaw. Nga da nakapaskili di sango. Iso nga imbaga na dagos kanya. Swertim ata saan da ka nga inunaan. Kat, manungay tinang pasublat na kan ka. Ay na, dakkel mo't amare. 250,000 amin. Karaman ti gami. Pau, nagdakkel mo tin mare. Ayos lang mare. Tanalawa mo. Umanay ti bainti alamisaan si ka. Ay, nasaya at ano kasta? Ay, adan to pagbisi amon. Ay, win amare. Si ka nga ro tinamnamag akadwak ko maije mare. Ha? Ay, sus, si kakit dimot mare. Ang mga nusaan ako na mabalin. Ibagada bakita kon. Si kakit dimot mare. 35 mo nga agpaiso. Saan mo't amadlaw iti lang tabatit ka. Anya? Iso nga may kanto mare Di ka madanagan ta swibduan kanto iti kap-kap na ka. Ay,
Ay, nasaya at man tanagranata lorain. Ha? Apay nana? Adala ko madamagag. Anya day tanana? Agayom kayo mo't kinibadeng. Iso nga maok nga mong ti mapaspasamak iti biyag na. Ha? Apay, pudno ka day adan bar na di sintraw. Ay, wala na, pudno day ta. Iso tinang sublat iti bar ni Manang Vilma. Aniya? Ay, ti awanan ba inabadeng? Apay nana? Mangibabay ni ti pulay. Ha! Nagadaw ti babalin na arugyan na negosyo. Dahil pa'y landakas ang negosyo mo. Ha! Sa bagay, asino pa'y kumati malaan na no saan aday di ama na nagalas ti ugali na. Anya? Dakas, tikas di ang negosyo. Ora ibakam kan kwa na. Apay nga kastamot yung tibagbagayo kontra itikabsat ko, anti muna. Apay, kaya nakaya di kalman. Tasaan mo nga mo adakas tikas day ang negosyo. Anya? Nagaduma ti mabalin na arugyan ang negosyo. Kamapay akas day pa'y lang nga bar. Kasla saan nga agpampano ti kabsat mo. Di pa'y lapangan no sari-sari store no isaw. Antay? Iba gamit ti kabsat mo. Dakas tikas day ang negosyo. Ay oo na yan. Talaga saan nga agpampanunot ti dya bakla. Adan sa dya dapan na ti panunot na. Bakla nga awang panunot na. Anya? Adak lang ita sinig ita agsarsarita kayaw. Kanyan timuna. Ah, kastaya, tata. Woy, iso anang gagkwamay na nagsarita niya. Ay, jakman amoy ti dayjay nga antime, tata. No ape anak kunana adakis ka no tag negosyo iti bar. Oh, patpat yung buwan na diyang ate. Isuki di atisan nga agpanpanunot. Kan isaw ti awanan bain. Iso ti dakas. Heh, Tata, dinamag mo kuma. Anya tinadakdakas. Ag negosyo iti bar. When umangyakar iti muhaw. Kunam kuma. ay, wen ko matata. Sana mga minanalay nga sumungbat. Iso nga intatal naklatan tata. Ay, no saklag. Pinagsasawak na niya. Marwa masumanaw. Man nakibiyang launay. Heh. Wen nga rod tata. Numaminsan to pa nga ibaga na tikas niya. Sumungbat ka ba? Uray maminsan lang. Marwam ko naktubay. Ni, apay ngayon nakastati bagbagana itilikliko na. Kahit saan ko matabibiyangan na yabak nga. Among matinanti muna, ading ko. Ugali na, timan nakibiyang, sipod pa eh. Daki sa negosyo, alaw-lawatin naman. Uray bar ti negosyo, sa anak mo nga aglaklako iti babae. Unayin aya. May amlatan na din ko. Hay, masabat ko lang, takas ti bagana kanya, ay pasinsya ko naktumay. Uray awan ti anti-anti, no kas jemot lang. Ading ko. Nagkalasa talaga ti ugali na yabak eh. Nagmayat na, wanti ante-ante ko naktumay. No siyak ti makaw nga eh. Saan ko abibiyangan? Ngam kasi kayo din ti bagbagana? Ala, bayamon ko naktumay ading ko. Anya laki din. Kasla saan ka na? Irwam iti kasi nga ugali na. Kat isumat lang ang aming timbagana kanyak edi na minsan ang nagsabat kami si kalsada, mare. Anya? Ay, tawanan ba ina bakit? Mo pa dayjay nga antim. Adagahan ti bagbagana iti liklikon na. Ngumapay pa lang nga sa bali at tao ti mapan na pangibagbagaan. Saan na may diretso kanya? Ay, mabuto nga siguro kan ka, mare. Makapangariyat mo dayjay. Agra na kami lang takitain na. Ay, bay amon, mare. Ipagpagapumlatan ang antim. Ure, awan ti ante-ante, no kasi matlaeng. Kano pa yan, nagbali na dakas ti pa nagnegosyo, ti ba? Anya laki din. Isupay, ah? Iso natin siya, tagpakalaing mo, tabakbak kita. Salbag mo dayjay. Nagasaman. Saan lagaya masikat ang ibagaan ni Auntie Munay, di kasi mano. Ha? Imbaga na mo't lang kaniluring. Imbaga na kanu adakas tag negosyo iti bar. Unay mo tin Auntie Muna kami na ya.
Anya launa niya, ti pakasikuran na kin ka. May isa lang, ti kaya ta sa unday na manong. Apal na lakit niya, Dino kaya na, negosyo matitibar, tasaan ko pulos pakibiyangan ko nagtuma eh. Ala, bay amlatan ka diading ko. No siga mga rugrugi iti negosyo, rumbang anak kasagana kay ti amin ang negative nga ibaga ti tattao king ka. Numero 1 ti kabagyan. Pudno na ita. Ha? Amom na ti kabagyan ading. Nung maamuan da ng rugi kay ti negosyo, agsakit tinakam da. Nang runa no di da kaya ti partapan. Salbag kidi ti kakasta kabagyan. Imbis nga isuda ko matimang suporta, ngam saan mat, tay suda pa iti mangibaga at dakas na dyan negosyo. Dakas ano, glaklakwak iti babae, kunakmanan. Nalahusto na din ko. Tad adda, pumudo ti ulong. Mala din ko. Hingga isaganan lagi ti basyo. Takadwaan ka amapan agsakada iti ipan mo ijebar mo, inton malan. Nay! Ay! Saan ka nga aglisi ti dalan? Nakitam lang nga siya ti masabat mo, aglisi ka kidden. Ha? Ano yung madamdamag kong ibagbagayo iti likodakan ti muna? Aman nakibiyang iti bambanag asaan arumbang nga pakibiyangan? Aniya? Sige man, i-explain nyo man kanya kita. No apay anak ko na yun, adake sa negosyo ti bar. Alaman, anting? Aniya? Eh, kuha ha? Kuha nga! Saan kayo makasumbat? Anya tinadaknakas? Agnegosyo iti bar? Wino agnegosyo, babay niti panangyak akar iti mohon. Alaman, sungbatan nyo man ti saludsod ko, anti? Aniya? Dakas sa negosyo ti bar kung kunayo. Ngam amangan no nalipatan nyo, anadakdakas na agiyakar iti mohon. Ay, uri lipatan nakakanakan nyo, ante. No kasamot laang. Naimbag pa di daddo matattao. Tada ti word of encouragement da. Nga ituloy ko latta da di ang negosyo. Ha? Ngam da kayo mismo nga antik. Kastaganti bagbangayo. No kunayo dakas da di ang negosyo. Excuse me with feelings and emotion. Nadakdakas kayo. Aniya? Anya kang anya. Ay, awan ti ante-ante ko naktumat. Pinagsasawak man lang ti awan ang bay na baka. Anya? No kunana dakas ti agnegosyo iti bar. Mas nadakdakas ti kinatao na manong. Ading ko. Nadakdakas ti aramid na ah. Naglay nga mangyakar iti muhon. Ala, gusto. Tanay ibagam gaya mo dahi taking kwa na, ading. Imbaga ka talaga ah. Siyak din ti bagbagan na iti sana nasaya iti likoda. Takis nga ibagbaga naman. Nadakdakas ng timuna ako naktumay. Ala, nadakdakas ading ko. Huston ko naktumay. Hingga mga anay ading ko. Tadamakan iti kusina. Maliplipatan pa hindi panangan mo. Gapo iti ngaw mo. May amon na timuna. Waste of time dahil dyan antita. Awan may tulong na king ka. Bayam mamiris nanto dagiti imbagam kinkwa na. Anya laki din. Hello po, kagayem ken kakabsat nimbag nga aldaw tayo amin nga padak nagtingtingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siya ni Jasmine Mina Rivera nga subscribers kan avid listeners dito ay anya lakit din. Sakbay ti amin kat ko ang kablaawan dagiti favorite artist ko dito ay siyempre YouTube channel Sir Dan Marts, Sir Dan T. Martinez, Ma'am Mary Jane Castro, ken ni Ma'am Donabel. Kastamet ti pamilyak di jay Dupax del Norte, nilakay ko nga ni Dexter Rivera, ken dagiti duwang anak ko nga ni Jet ken ni Jade. Kastamet siyempre dagiti padak nga naayat nagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siyempre sila Madam Vela Sabado, Ma'am Roselia, Ma'am Ninita Galzode, Ma'am Lilibet Contillo, Ma'am Immaculada Santos, Ma'am Marites Razote, Ma'am Beth Atigo, Ma'am Glory D, Ma'am Rem Samando, Ma'am Feya, Ma'am Mandarin Nay, Ma'am Lola Onyang, Ma'am Larry Sagayo Buyakaw, Ma'am Jubilin Kimayong, Ma'am Geraldine Laroco, Sir Oliver Gutierrez, Ma'am Lynn Cabanse, Ma'am Mariana Garcia, Sir Francisco Lopez, Sir Lakay Agbiag, or Francisco Lopez Lakay Agbiag, may sagay nga nagan data. Ken ni Ma'am Imelda Velasquez,
Ma'am Mary Jane Fabiano, Ma'am Sunny Pobre, Ma'am Ramoso Divilla, Ma'am Edna Saranillas Patake, Ma'am Aida Garcia, Sir Ricky Castillo, Sir Aljor Dalipe, Ma'am Joby Liktawan, Ma'am Mary Caridad Bravo, Ma'am Atina Zam, Ma'am Nati Agustin, Ma'am Adela Cabrales, Sir Florentino Batilo, Sir Abuyan, Ma'am Ina Garcia, Ma'am Rowen Ayo, Ma'am Jocelyn Daguro, Ma'am Adeline Soriano, kanikas tamet nga pa-shoutout mo't da Ma'am Mary Rose Ramos, Ma'am Jinky Michael, Ma'am Leticia Ancheta, kastamot da Madam Ma'am Tess Perez Castronuevo, ken kastamot da Sir Pipito Ugay, Sir Wilfredo Odimong, Sir Batang Oldest Official, Sir Gabay Josephine or Madam Ma'am Gabay Josephine, kastamet da Ma'am Roselyn Hill, Madam Jalyn Vicente, kan kastamet pa shoutout pa suda Sir William kan ni Sir Tajiri Molisa. Pasensya no jak po na maibalikas tinagnagan nyo kakabsat. Kan di tayo liplipatan na i-like, comment, and subscribe to the YouTube channel of Sir Dan Marts. Pagyamanan and God bless us all. Thank you. Nakapalas ka man sa apa. Papanam. Mapanak ijay ile, anda na patig amapan ko gatangan. Anya. Ay gumatang kantong aro na iti sidaan. Tanalakla kay Jile. Wala kay, gumatangak to iti silet ti baboy, tasi kanto ti mangluto. Adobo man. Wana. Saan kantong aro na mabayagan na? Pangaldawan tayo ti sidaan agatangam. Ang mga lumakasarak ka manin iti kachismi sa mijay. Rabiin to manin no gawid ka. Wang ka day, adala mapan ko gatangan. Anya laki din aya. Agawid ak mailaang adagos, lakay. Anya nga timapan mo gatangan na ya. Di ka pa'y ibaga. Ay basta, makitam to no isang put ko. Oo na eh. Nala. Hinggang karuda. Pangasim ha, saan kang agbayag ijay? Urayik ti sidaan nga isang put mo. Si kamot gayam biba. Kasla nagaduday ta pinalingki ba. Ura la lip and right tinakaigam. Sa bali pa iti akin likod. Ayun na, naggapuak man iti ilay. Napanak nagpalingke, kan gimatang iti Louis Vuitton abang. Ay, kastaya. Ay saan na ul abibang. Adda Louis Vuitton abag na. Ayun na, anya lakit din aya. Gimatangak itibag ko a Louis Vuitton, tapno adda usara ang mapanagtrabaho. Ha? Kada kami nga agkakatrabahuan, amok asyak laang ti makabael a gumatang iti kastoy abag. Anya laki din ko na manen. Aniya, apay dasaryakin ni baklo saan da makagatang. Oho, siyak laang ti makagatang ko naktumang. Nagalas tupay ti bagda. Nakababain ang mapandaag trabaho ng ekobag tibagda. Makapailip. Aniya? Pudno tibagbagak na. No saan nga ekobag? Tote bag alalakaon. Saan akas itibag ko ang Louis Vuitton ko naman. Anya lakit din na yan. Gimatang ka iti bag mo. Wala kay, isuti ko nak anapatag amapan ko gatangan ijay ili. Anya. Gimatangak,
Tapno siyak man tinaidumduma tibag na iti trabaho. Ha? Siyak laang ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton abag. Apay, makagahatang ayan ni Sarya. Nang runa day di abak lang awan makukwartana. Ha? Anya ka rin dahil nga ibagbagam si kabebang. Puno mo ti bagbagaksan aya. Diya ka muking ka. Malaki di. Iyag mo na ita ginatang mo asidain. Tama pa ng kulutuan. Anya laki di na ya. Ay na, nagpintas mo tanday tabag mo, bebang? Aywan Nagpintas talaga. Saan akas iti bagyo kinibak Louis? Anya? Louis Vuitton ko naman. Panag ko na kat siyakla ang ti makabail a makagatang iti kastoy abag dito'y trabaho tayo. Ay, si kakit di mo. Adalat tamot at makagatang. Isu na laang, tasaan nga isu ti priority. Anya lakit din ay ha? Ay basta, siyakla ang ti makagatang. Kita man ti bagyo. Eko bag. Kaslabag ti awan trabaho na. What? Apaw! Gabulang, tanagagatang iti Louis Vuitton na wag na. Kas giant, di ba nagpimas pasikat na? Wan nga ron. Ang moment na di abebang. No apay ang masapul na pa nga ibaga ti kasday kanya. Nga eko bag kano ti bagta sumrok dito'y trabaho. Ah! Tiyawan ang dahin na bebang. Kung ang lamat no ka ipapanakal na bag na nga ako. Imitation tumadlang. Di lagbay na mga ipaspasikat itibag na katsaan mat nga original. Isukot ti ko na. At damot ti bag ko a Louis Vuitton kat. Isu na laang, tasaan ko nga ususaran nga umay agtrabaho. Ngam usarap to. Wan man, tao sa nagtuman medya bag ko. Saan nga imitation di bag ko niya? Original day jay. Sana kasi ti bag ni Bebang nga ibang panakal na. Diyos mio. Aywan, uray di bag ko mata. Saan nga imitation daya niya? Original ko naman. Don't me. Anya lagi tinaya. Saan mo yung anakaskas daw? Tikas di nga ugali ni Biba. Tedi pa ilaang kakas dyan. Ito ugali na. Sa bagay matkit di ah. Ay, una yun ti pananguy-uyaw na itibag may kinibading no sumrok kami iti trabaho. Ay, una yan. Bayan nyo lata. Bakit? Sa bagay matkit di ah. Aguyaw lataging gat kay kaya na. Iti ka ano man. Awan tinasayata. Magunob ti tao. Managuyaw iti pada na tao. Husto ka, itiray ta nga imbagam lakay. Umbakay. Isabayan nyo lang. Naguyo yan. Panawin ti makamuking kwa na. Oh. Nuapay mo't aya nga may nakasday ti ugali ni Bebang. Uwan nga rod na. Kastagayan ti imbaga na kada kayo. Ay, una yun. Amok mo't lakaday asaan nga original di bag aginatang na. Kato nakadkadlaw nga imitation. Katuan mat na. Imitation na talaga. Madlaw latamo ti original kan saan. Mahilig amang ipasikat na iti usar na. Kunamla no isulag ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton. Kat isumat ngamin ti panagkita na iti bagina nana. Isulakan ti makabaal. Akas iti nakunana kada kayo. Ay, yan lakit din aya. Adabag ko dita nga original ang Louis Vuitton. Ta ipakitak to man kan kwa na. Wan man na. Ipakita yo. Tapno maamuan na ti nagdumaan ti imitation kan saan. Man gumatang itibuggoong ijay tersena ni Nana Donna. Anya, mapanggalaan gumata, nakabag ka.
Anya laki din aya. Siyempre uray mapanak lang gumatang, usarak lata da ito'y Louis Vuitton abag ko. Itikas na, amin ang masabat ko, makita da nga adda kasto'y abag ko. Anya. Hay, nadadahil sa akin din ti panunot mo, bebang. Diyan mo, nadabay namlaman na rin ang may simpa. Wano kasta mo na talaga. Anya? Di ka di makadla. At si kalaang ti kasta ti ugali ng dito lugar tayo. Si kalaang ti pasikat, nga awan ipaspasikat na. Anya nga awan, kat adda nga ro da ito'y Louis Vuitton abag ko. Una yun aya. Pumanaw ka man dito isang wana. Itamot lang. Ang mga anuan niya pa iti maraming kuking ka. Salpang kidet. Apaw, umay ka lang gumatang iti bugong, imat mo na itabag mo Louis Vuitton. Hay, aniya laki din, bebang. Aywan anana, kayat ko ngamin nga amin amasabat ko, kat maamwanda akabailak ti gumatang iti Louis Vuitton abag. Aniya, ay, mabit lang Kitaan da ito, Louis Vuitton abag ko, bebang. Ikumparam di tabag mo, ngay pampanakal mo. Anya? Apay, mano aya ti pinanggatang mo dita Louis Vuitton abag mo. Walong gasot, nana. Anya, 8 gasot? Ay salbag kide. Da ito'y bag ko, 80,000. Anya? Anya, nakita mo ti nagdumaan ti imitation kan original. Amangan no saan mo ba nga mo ti kayat asawan ti imitation? Ha? Imitation means saan nga original, maawatam. Ay, unay kan ay. Agpasikat ka ng imitation man. Aniya laki din. Mala, manuabugong tigatangam. Sana nana. Sana ko nagumatang. Ti awanan bain abakot. Oh, kasi inuman dahitan akarurod mo. Dayjay man bakit do na kunamlan o asino? Tapay mo rin aya. Impakita na kiidin jay Louis Vuitton abag na. 80,000 ka no, ti pinanggatang na iti day di abag. Idinto tada ito'y bag ko ka no, 8 kasutlaang. Agsagitan tinake mo, gaputa, napaiskuan ka. Una yun, ayang ngamin bibang. Anya? Nagpasikat ka ngamin. Sigurado, nga original ti paspasikat mo. Anya nga ita, si kalangarod ti pinakitaan ni bakit do na iti original a Louis Vuitton na. 80,000 ti balor ti bag na. Ngam siya nga 8 gasot. Awan sa pa'y makabulan manipod ginatang mo dahil abang. Ngam kita man Mo ukisan dahil handal na. Nyalaki din aya. Itamampay nga usaram da itabag mo na pintas bakay. Saan nga iko bag? Ti usaram ita. Winutot bag. Wanla kay, usarat man mo dati kakaiso na nga original abag ko. Anya laki din aya. 80,000 ti pinanggatang ko iditi da ito Nangina, isosag paminsan ko lang nga usaran. Tapno saan adagos amadarael. May kuun. Mas dawan ni Bibang no makita na tayo tamakay. Ala. Ikat, mas daaw lataday. Siyak ikat ti mas daaw Tamano pa ilang alawas ti napalabas, manipod ginatang natibag na ipaspasikat na kada kami. Ng mangrugi mo na madadaan. Ha? Kasta iya? Wan lakay. Imitation ngamin kan kanayon na nga usaran. Kan kanayon na pa'y abit-bit uray mapanlaang gumatang iti bugong iti tirsina. Ang siya lakit din aya. Ni, nagpintas mo't day tabag mo ita, sariya.
pintas talaga. Ngam da ito'y kinapintas na, saan nga iso ti kinapintas na di bag nga ipaspasikat mo, saan aya? Inusar ko man, tapno saan mo nga ibaga, akanayon nga eco bag ti bag ko nga may trabaho. Anya? Nakunam ka no kinibakat doon na, awalo kasot lang ti pinanggatang mo iti bag mo. Ay, una yan. Imitation day bebang. Saan nga original, maawatam? Ha? Amom day tibag ko aday toy. Ginatang ko 80 mil. Nangina day toy. Ngam never ko anapan imbagbaga iti tattao. Asyak laang ti makabaal agumatang iti kastoy kanina abag. Mare. Ngam si kagim matang iti imitation nga agbalor iti walugasot. Nalabas ti pa nagsasaom. Ibagampayan asi ka lang ti ada kabaal na makagahatang. Anya laaki din. Kitaam day tabag mo. Saan pa'y unay anabayag manipud ginatang mo. Ngambang rugin nga agukis dagiti handal na. Ta, saan nga min nga original, bebang? Ha? Uray si ka? Kat adamat ti Louis Vuitton abag mo? Oh, yes. Yes and yes again. Apay, sigala ang di adabag na akastoy aya. Ngam sa bali ti bag mo, gabuta saan nga original. Anya? Amon ka di naman o ti balor daytoy Louis Vuitton na bag ko, bebang? 80K. 80K ti pananggatang ko iti daytoy. Kumpara iti bag mo awalo gasot, eme. Ay, nako. Diyak lang ko mairuwag da ito abag ko, kat. Ay, si kantumad nga, men. Aday tala, agpaspasikat ti amom nga ramidan. Na imbag kumamat no saan mo akat katawaan ti eko bag nga us-usaran mi kini Sarya. So ano ko nam, ay sige lang, di anda ka ba na gumatang iti Louis Vuitton abag, ay Diyos mayo, ay sos, nagbidot ka, you are mistaken. Mare. So ano sumarunon to, agpasikat ka, ha? Siguraduam, saan nga imitation, tapno saan ka akatawan iti oray lang nga, hay, anya lagi din ayang amin. Naturod mo, ang arap ni Baklaway, saan ang ibagay ti kasta ka ni Bibang, bakay? Ay, wala alakay. Napunuan mo tan, ah? Ay, una yung gamit ti kasi nga ugali na ni Bibang. Kasi sa nga agpampanunot, at pinaros pa yun. Saan akas sila? Tatalagamot saan nga agpampanunot? Ay, kundi pasika, ang imitation mo, tibag na ngay papasika na. Wan nga rod. Itatain ruwar mi matan kinibak na nagitinginaan na bagme. Kitaan mi man magtultuloy na tatikas jay nga ugali na. No ipasikat na pailang ti walo gasot a Louis Vuitton na. Nya laki ini na ya. Nya mawatan no nya klase, apa nagpampanunot, tadaking kwa na pa kayo. May bayan nyo latat, oh. Naku, una yun nga minda dya bebang. Ay, dyan lang paspasikat ti amo ng aramidan. Wan nga rod. Sapay naglaing agkatawa kan aguyaw no ada makita na nga usar ti kakadwa na asag lalaka. Dahil tangarot ti parikot kan kuwana. No dan makita na, katawaan na. Ngam numet agpasikat ay sos. Diyos mio, imitation matlangarod. Bay amlatan? Alaman? Kita man usaran na bailaan di bag na Louis Vuitton nga imitation intundigan. Kat, usaran na lata ah. Si Kama. Di lang kami nagbain. Nagpasikat iti bag na. Ngam saan mad nga original ako na. Ay salbagit de. Kay, apa kasta tila nga managawin.
Kas kala naggapoy ya bangkag. Kuwang amin lakay. Anya, ibag ang mga rudan Mababainak namin kadagiti katrabaho. Ha? Mababainak, gapo kadagiti nalpas ngayon sa usawang ko. Imbagbagak asyak laeng tiyadda kabailan na agumatang iti Louis Vuitton abag. Ngem, napabainak iti kasta unay. Idi inruarda dagiti bagda ang inginaeng. Anya, Kasta unay ba inti nariknak lakay. Dagiti bagda ket agbalor iti 80,000. Ngem tibag ko ngay paspasikat ko kadakwada. Ket 8 gasot laeng. dahil ti maganap mo iti nagalas ng ugalim, salbag ka. Adaya nga ti magunod mo, iti kinapalanggwad mo. Ay, nayan. Iti kaano man, awan tinasayat nga itden di kasta nga ramid mo bebang, mangibabayin ka lang. Oh, hi. Hello. Itaman payasaan ati Louis Vuitton abag mo ti inusar mo ita, ha? Danga? Ha? Ay, kwa. Si kakit di mo. Saan kun nga inusar, tain labak ngamin idi kalman. Ha? Saan anamagaan, iso aday to'y pailaang tote bag ti inusar ko ita. Inlabam? What? Apay, lalabaan ay ati Louis Vuitton? Di ko nam kitdi, napabainan ka lang po iti bag ko nga original. Ha? Oh, nagpatinggamad lang nga rod, kinapalangguad mo, babae. Anya? Yes, you are very high. Nakangat nga to ti poruwam. Ay, ita, maamiris mon, asaan anasaya ati agpalbalastog iti anyaman nga usar, ta iti gaano man, awan tinasayat nga ibunga na dayta. Un mare, naamiris kun. Kinapod nun, mababainak iti kastaunay, gapo iti nalpas nga nararamid ko. Permiti babain ko. Ha? Nasayat ka din gasta, Saan ka lang agamiris, adi? No digat agbalbaliw kan. Ta sana nasayat ay tangar aramidam. Anya lagi din ay bebang. Đi đâu đó rồi đấy, anh em mình solo mà, anh em mình. Không, mình biết solo mà trên mình chứ. Solo bolero rồi. Trời, mày bật kiếm tiền xíu chứ kìa. Đâu bật kiếm tiền. Bây giờ mới làm luôn á, chứ là chưa có ấy luôn á, bây giờ mới làm luôn mà anh đòi bật kiếm tiền cũng ước chứ. Review lại. Có cái này nè, đeo vô. Nè. Đó. Giống mấy đứa tiktoker. Thì em mua cái này mốt bị đuổi em đi ra làm review tiktoker cho chung thẳng hàng á anh. Mới ngồi nhai hàng đớp đi. Thì quá à, phải nhai thịt chó như thịt chó là anh em sẽ review thịt chó này nướng ngon lắm, cái lẩu này cũng ngon. Rồi đớp. Đúng. Tú đây kêu là đớp đi em. Mình đưa cái mít vợ nhai nha. Xong nhai xong mấy rồi. Anh này nhưng mà đúng không? Có không? Lấy ra thôi chứ sao bỏ. Lấy ra rớt cái niềm. Ý là lấy ra thôi, hoặc là để chổng khi nào đói thì chị Nhi kêu vậy. Giờ cả công ty biết hút thuốc rồi ngại gì nữa. Ủa bữa lại gì? Không lẽ ai? Đúng. Rồi quay ngồi vậy hả? Ngồi vậy hả? Có nói mà, em nói nè. Ấy chèn vô luôn. Quay thử thằng anh cũng thấy vậy. Không, cái này để cái câu đô này luôn. Vô khúc cuối luôn, coi thử nè. Anh thấy là bật kiếm tiền quay vậy thôi chứ má bật khó phải. Ý là đã có bật đâu, cái này là đang trong quá trình làm này em vô bỏ vô luôn. Thiệt. Lên Facebook á. Không, Facebook nó bị lỗi. Facebook em kiếm rồi cũng thấy tụi nó cũng có rất nhiều bãi, nhưng mà tụi nó hơi thích của bọn Philip.
ý là rip clip á, nhưng mà nó không có đăng bài, nó không như mình, thậm chí nó rất hoạt động. Lúc mình đợt đó mà có view vậy, bây giờ tôi có view cái trò này nhưng mà tụi nó réo được đăng bài chứ. Có một ý là lobby này thì có làm cái công việc cũ á, tụi này có làm không? Mà view giảm không mà. Mới mở lại. Đăng lên mà có còn tương tác không? Đăng Nó từ hơi từ xui mới mà, tương tác hơi hả? xui. Từ Không từ đâu nó phải hết hết đâu. đâu. Đi em đâu cầm hay gì đâu. Mình đi chay mà, Đúng rồi. đợi nó tự đề xuất thôi. Đúng rồi, nó hơi tốn thời gian nhưng mà sẽ đỡ hơn. Riêng gì cái group thì không được kéo được á, chỉ có đăng trên cái con bay nào đó thôi, không là làm được con bay. Còn nhiều hướng đi mà anh. Không đi qua cam. Đã không có kêu kiếm tiền là chịu á. Má kêu lên có view á, view lên nữa là có view nữa, còn nó bỏ. Ngồi Má, luôn, giờ ngồi view khó luôn, lắm nha, không biết không chữ. chịu đâu. Anh view giờ view còn không ra luôn kìa, view 4 kênh rồi đó. Nói đi chung. Vui gì? Cầm cái này lên kể chuyện Em lần cũng muốn cái chả có view. Anh thảy cái ti qua cho nó làm á. Anh thấy cái anh lao hôm qua chưa? 20 đứa. 4 cái video của anh thôi nó đã lên view rồi, mà nó đéo chịu làm. Giờ anh view lại méo lên luôn. Thì ý là bé này không chịu làm, mình có bé khác. Ừ, nó chịu luôn á, giờ view đéo lên luôn mà anh chửi. Bây giờ chịu không? Bé mới. Mà anh Bé chửi đó rẻ em. mà, không muốn làm nữa đâu. Thì không có tiền không muốn làm đó. Làm gì mà. Thì bây giờ đi cưới ông đại gia Trung Quốc mà. 90 tuổi rồi. Khủng quá, 6 mấy rồi được rồi bây giờ. Không, bây giờ ông 90 tuổi tới 91 tuổi mất rồi. Càng lớn càng tốt phải không? Lớn ba thằng hơn chứ đúng không? Cái đó gọi là gì là sugar daddy. Bao nhiêu? 60 rồi. Ông mới 60 à? Ôi, 60 nè. Người lớn hơn ba luôn á. Dạ. Tại vì Sinh năm nhiêu? để muộn nó để muộn. 96. Cái gì? Sao 96? 6. 17 96 66. 1966. Vậy là lớn hơn ba anh Chục. đâu 69 hả? 66. Lớn hơn 3 tuổi. 3 tuổi. Lớn hơn 30. Em 7 mấy rồi. 21 sao làm không gian? 21 làm không gian. Không, cút. Cút. Mày sao? Diệu. Cút luôn. Không. Chút. Không cho nó có ảnh hưởng gì hay đó gì đâu. Chắc gì nó chịu. Chắc gì không chịu giờ chơi kèo không? Một tháng nha anh Khánh chơi không? Mất cái gì? Mất kênh nha. Đứa nào? Thì giờ anh với em không có gì nữa đâu, anh bật kiếm tiền lên là anh mất. Giờ anh kêu anh Khánh một tháng tán cái này đó. Đứa nào? Chút hay Diệu thì anh chọn thôi. Không có. Anh chưa thấy mặt. Diệu đi. Anh được. Diệu hả? Diệu đi. Không có. Anh nghĩ Diệu luôn. Anh nói giỡn thôi nhưng mà nếu mà được thì giúp cho anh Khánh có người yêu thôi Diệu đâu. Diệu đi chút. Thân càng thêm thân. Ừ đúng rồi, nói chuyện bình thường lên, thoải mái lên. Tức là gì nè, ví dụ mà tự nhiên bạn bè không, bạn đi làm xa đúng không, anh Khánh chở về rồi. lo cho ăn uống cái kiểu đồ. Thôi là sao? Để bạn tự lập. Bây giờ chỉ cần không nói gì hết là được rồi. Đúng rồi. Bây giờ em ngủ ra đi, ăn đi ăn lẩu. Đúng đó. Đừng rồi lẩu đi. Thôi Ra được đó cho ổ lộn được tiền. 7 món. Thì bây giờ nè, em chỉ cần làm hỗ trợ anh Khánh ở cái phần gọi là im lặng thôi, cho gặp gỡ thôi là được. Được. Cái đó có hỗ trợ rồi nè. Sao có hỗ trợ lên? Mày về mày nói mày mét hết rồi chịu. Đúng rồi. Tại Phải nói chứ. tại sao lại mét? Em dắt các bạn. Anh Khánh làm gì mà nhắc? Anh dắt gì? Ừ. Anh dắt đi đâu? Anh Khánh là một người ngoan luôn